Hoke saya tau ngai programa pa ke subscribe mai ke tau channel. E ko fam ke hoka pene tala noa ke mahu inga o e sāpate ko taha ngai i siu o ke i lahi hono warea i pa tokange kau Christian do lahi pa fehu ia ia ko koen. Ko fam ke tala noa i ahoni ke sāpate ahono fitu. Pa wale wengo mea lahi e ua o tau ilo me tohi tapu whekau aki mai sāpate ahono fitu. Ai mai no be whakatupu, ngai o tua whai ni ngā ue aho e ono. Aho no fitu, ta mareo senes wa he ua vesi wa mue tolu pe he. Mene whakao si he o tua i hono aho fitu, ai ngā ue nā ne whai. Pea ne mā lo lo i hono aho fitu, me ngā ue ke ke nā ne whai. Pea nai tāpua ki e he o tua ai aho kohono fitu mo ne tapu ia, ke hiko ia ia, nā ne mā lo lo ai me ne ngā ue ko toa pe io, me he whakatupu mea mō ngauhi mea e o tua. O inga te pere ta hanga whatau ngai, ai tānoa koe nā whai he tau ngai programa ki mua atu, koe ngai aho koe whakatupu, aho luaki ke aho no fitu, koe ki ha aho no valo. Ai maino pe koe, koe kai koe lau aho o whai, ka kono whakamatala ke te tau tolu ai whaunga o e taimi, ai miniti, houa, aho, wiki, mahina mai tau. O ku tawhi koe ni a miniti mai houa mai aho mahina mai tau ki he ha. Ko hinga ia a ngata e tala noa o e whakatup mea e o tua aho no fitu. Ko uhinga aho e ono koe ke taonga whatau ngai, koe taimi lau aho pe. Ko uhinga aho e ono koe ke tau whanonga ia aho e ono koe ki he mālolo anga o e o tua ke tau mālolo a sei. Ne kai aha tau sāpate ia, ko ke tau ilo da tope na wha tau sāpate e plahame mo ki nao tolu koe ke tala mai ia. Ko e whekau koe o tau wha sāpate na toki whai i he hiri o e nofo pōpula koe i ispite. Mene leo ka te tau tolu ai, he kai ke wha tau wha sāpate ka kai nao nofo pōpula. Ko pau ke veteangi ki tau tolu ia me he nofo pōpula. Hange ko haa isleri. Pau ke veterangi ki nau tolu me nof pōpula ki o nau whiri. Koe ui, koe sāpate koe mea ia, e toki lawa pe ia ke tauhi, e ka kai o tau ataina. Mālo pe koe hui koe, ta muna hanga e pōlua ke tau ataina o tau kakai e tau walo no wa. O sotu ke tau konistu tone ki tau walo fitu ni ma, ai tauhi o e sāpate, koe urunganga o e kakai o whakatau ataina. Nā rewa he o tua o tohi i e whekau e hongo furu, e whekau hono whā. Ko e soto kai ua noa enpa koe wes walo ke tātāo pe he. Manatu ai aho sāpate ke tauhia ke tapu. Aho e ono te ke ngāwe ai o whai ho ngāhi nafa ke. Ka ko hono aho fitu ko e sāpate a si hoa koho o tua. Tapu ho whai ai ha momo i ngāwe. A koe mo whanau tangata pe whanau whiwhine. Ho tamayo eiki pe ko ho kaunanga pe ko ho whanga manu pe ko au nofo iho kolo. He ko hao no i aho nai ngāhi e si hova ai langi mo e whanua ai tahi mo na ngahi mea ke he pe ne mālo lo i hono aho fitu ko ia ne tāpua ki e si hova aho sāpate mo ne tapu ia. Aia, koe whekau e hongo furuia e ki soto wahe ua noa o uhinga e tau he sāpate koe wehene mālo loi o tua mene ngāwe he aho e taha i he wike. Mawinga pitere te tau tō. Tau ono tau me ki muri ni ko tui. Ia mau pe ngai whakatonu hia e ke alo ngāwe he sāpate koe ta mai ho pure ke hā whai ngāwe mai hā ngai mea ke whai. Pau ke mālo loi a taha. Koe ui whoki tala noa e whekau e hongo fulu e ke whakatupu. Ne whakatupu ki tau tolu e tō tāko ne whakatupu ki tau tolu he otua. Ne anga whakapolo kalama i ho tau sino koe ne whakatupu. Ki tau ngawe ape e ono. Ape e ono. Pake mālo lo e aho e taha. Kono moni ka ai ngaka pōre ki ngawe ahe fitu. Whaiwhaiwe whanga he otua whakamālo lo e koe ngai maaki whakasino. E ngai ki anga he otua i o ngahe o sino ke ngawe ahe fitu. Pa e winga pe whoko alo ngawe ahe fitu koe ko whalala paanga. E te ke whalala ke o tua au ne whai ho tauhi. Ta muna nau tuu ai koe i alapa moa peo teo ke nau
kolosi he vaitafe sotani ke nau hu ke fonua tala ofa. Na te lau tu oua e lao e Moses. Mahare e Moses o fugotu wai ai whekau hono wha ka mo whanongo ke nai sio a eksoto wanoa ia whekau e koe nai tala ke te kina tori sai nai. Nai sio whafokia ke whakatupu koe uhinga ia e tau mālolo e nai whakatupu ki tau toru ki tau ngāpe a hoi ono tau sino tau mālolo e ahta. Whanongo koe tala noe nia ka Moses koe teu ke nau hu ke whanua tala ofa. Tala ngewe Moses tokanga ke awa sāpate ke tauhia ke tapu o hange koe tūtu uni koe e Sihova koho otua. Koe aho e ono te ke ngāue o whaiai ai ngahi nafa ke. Ka kono aho fitu koe sāpate e Sihova koho otua. Tapu hao whaiai ha momo i ngāue a koe mo whanau tangata pe whanau whewhine o tamayo eiki pe koho kaunanga pe koho pulu pe koho asi pe hataha o ho whanga manu pe koho au nofo ui hokolo koe uhi ke mālolo a ho tamayo eiki mo kaunanga o hange kokoe. Whanau koe uhi ngahe. Pe teke manatu na ke nofo koe koe tamayo eiki ispite. Pe nai whakahao mai koe Sihova koho tua ka nima mālohe mo nima ko hiki tā. Ko hono uhi ngaia nai tūtūni koe Sihova koho otua ke tauhi ai aho sāpate. Koe hui koe hanga e kio veteangi ki nau dolu me nofu pōpura a ke nima ko hiki tā hono fu uivi koe nai whakahaa ke ngai mana lalahi nima e hongo fulu. Mai mo hongo fulu nai whai koe Moses i ao whelo me kau ispite. Koe ai, manatu ke tauhi ai aho sāpate ke tapu. Aia, o koe ke hanga he whekau ia koe me uhinga koe o tāmate, ai uhinga koe a eksoto wanoa. Ikai, una hito koni ake pe. Una tāmai ke te ki tau tole uhinga e ua ki tau tau hea sāpate. Ula ki, koho sino nei ngauhi ke ngauhi pe ahai ono. Ke o te ke pehe tokua koho ngāwe. Mantu koe ngāwe koe mea nei tōmo tau tolu i tēni hoko koe tōpea tūtūni te ke kai e maa he ka kawa o mata. Ka koe koe ngāwe te tau kai e maa. Tau mālolo e aho hono fitu ke tau sio ke amanaki anga koe mālolo whasāpati e langi. Paka tanoko ni a tiu talono me wahi ni maa. Me tau mai ke tau mālolo e asāpati koe hui ke tau hanga whakamanatu hono veteangi ki tau tolu e otua. Me nof pōpura. Tau whaweta koe e kisoto koe me ispite koe visione koe e kisoto nei whai e sisu i e kolosi ma tau toko. Mere wai ua mawinga te ki tau tolu whai nui koe toenga toi tapu whiwak me hongo tūtūni koe uruaki. Ko pau ke mālolo e asāpate he kusio e mālolo whasāpate ia ke mālolo anga whasāpate koe e langi. Whanonga tānoana he pelu he o kutahu ke mālolo anga. Aia koe mālolo anga whasāpate koe me te tahu ki ai. Koe aho, koe wheitu. He o kutahu ke mālolo anga ki taua na e tui o hangea e ne wholowhola ai ne fuakawa i he kuita. Ko awe hanau hu ke o ku mālolo anga. Uhingai ki toafa. Kai kona nau hoi toa whana, kai ke nau huna toke mālolo anga o tua he nai ita, o tua kai ke nau whie whakaongo ki he re o tua ke nau whakaongo ke ne wholowhola. Whamare o neongo kua osi ai ngā we talu me whotu o mā mani ko ne wholowhola i hapotu e tahe ne lau ke sāpate o pehe. Pena e mālolo ai o tua i hono aha fitu. Me ngai ngau e kehke. Aia koe whoki e ke se ne si kalamai. Koe winga ne mālolo ai hono fitu. Whamanatu. Ai fei tuu koe ni mālolo anga whakasāpate te tau ke konoa. Ke mālolo kau ke ilu, kau ke hu ke mālolo anga koe ia. Ka pau ke tui ke tala mālolo anga koe ia. Te ke mālolo mo koe ahe tahme o ngā wehange koe o tua. Whanau ke tā noa in aua, pe tā o toe peha mālolo whakasāpate mai ka kaya o tua. Koe ia na ne hu ke no mālolo anga. Na ne mālolo e ia whoki me ne ngahi ngāwe. O hange tof pe koe o tua me haana. Ton peke ke mālolo e hasāpate ka pau ke amanaki ke sāpate o langi. Ka mai mau kore ke pehemo e mau mo'ui. Mai ke mau mālolo e sāpate o sio ki langi. Pa mau sio ke te koe ke tauhi mau tolu kai ke mau ngai ngāwe. Amen. Subscribe ke tau channel ka pau ke sa ia. E ngai whamatara koe ni. Malawi tu mō mea mai mō mea.